Lebitso la ka ke Queen Nomzwakhe Nqanda. Ke dutse le mme Emily ke mme Matswalo wa ka. So ke ngwaletse ko Khumbulekhaya ke batla hore ba re thusa ho batla younger sister wa hae o ileng a latlhega since 2011 o re sa itseng gore o ko kae. Lebitso la hae ke Nontinaye Agnes Nqanda. What happened ko gore we were attending a funeral ya a cousin ya monna wa ka, and then so during that time Friday afternoon while we were preparing for lefu, then utswile a re o loga metsi ko ntle, and then that was the last time batho bana bana le yena mo bane ba mmona a tswa a tsamaya. So since a latlhega that time till today ha re tsebe hore o ko kae. Ebenento engathi uyalibala samsa kwagqirha wathi ugqirha into nje uzaphinda lunge kukhula. Umuntu xa ukhula uyalibala. Ndithi mara ulibala kakhulu ugqitha mna. Wathi ugqirha ke uzampha iipilisi. Ebesasele ezo pilisi ke ukuthi azakwazi ukucinga kamsinya. Impilo ibintle kakubi kasakhula. Mara ke ngokuba uyayazi abantu bayazekwa wabuya emendeni singazi kwenzeke ntoni. Mara besingathi ngexesha uthetha yedwa. Benabantwana ababini, omnye wabhubha, omnye useQwaqwa, kodwa ke ngumuntu obemane ethi nxa phele achithakale. Mo affectile haholo because since the anyamela mama health ya gagwe ilaba theowa because now dula wa ria ka yena and everything, so una le high blood pressure and everything, so that's when he iqala imusukudisa. And because ka bo di Christmas when we are together as a family udula bua ka yena and walla ha bua ka yena like wa mo hopola baba, yeah. So le bo di phatlo tsa hae and everything ntse dutse fela jalo because o believe hore o ntse a phela kwa teng. No ene le motho o shabe ne ke mo ratela hore ke motho o fatshe, ne le motho sa buing haholo a etsang, but ke motho ana rata family a etsang hana a le teng ne at least no mme a ka ba ana le motho e leng hore o gasele sa le ena o na le motho wa bona o ka phelang le ene bo motsheare a etse, because now mma o sa itulela a le iwane le bo ditlolo na ona motho o mong a moholo, because rona ka ofela so re tswile re ile matlong a rona and everything. So ke nana hana le teng o no tla ba bobebe because o na tla gona o dula le ausi wa hae, you know, bophelo bo be hantle. Ukumfumana tata kungaba ngcono ngoba bonke bacinga ngathi angavela neempahla zakhe besithi ningaphani ngazo. Manathi into ebhetere ndiphane ngezi besezindala ngoba nyhani ngoku iminyaka zihleli, kodwa ke ezinye zisashiyekile iimpahla zakhe neengubo zakhe. Sinethemba ukuthi uyazamfumana ngelinye ixesha. Emthandazela ukuthi abuye, kungakho sithe sathi masiye Khumbulekhaya sincede naye ukuthi sesibone ukuthi uyafika xa busaphila, ngoba ubhubhile sike sibone ithambo lakhe. Esicela kubantu aba bamfumene ingumntu ohambayo bambeka, igama lakhe nguNontinaye Agnes Nqanda. Isingathi akasathathi kakuhle, ndingazi ukuthi imbeleko or ntoni, kodwa ke omfumene or usesibhedlele basazise siseButshabelo eBlock J. Timothetha ngu-Emily Nolumbu Nqanda, kodwa okwangoku ngoba ndindile nguNene. Ncinci ne re kopa hore ha ile hore wa bona ke rona ba ne re kopa hore assembly fee o kgutlele ko hae because ra o hloka, ene ke ne ke kopa le hore anyone a tsebang hore na Nontinaye Agnes Nqanda ko a leng teng, ne re kopa hore please a re thuse re mo fumane re kgone ho kopana le ene, or anyone fela a ka tseba whether o ko dipatala kapa kae di home kapa anywhere
or anything fela e ka hlahang ka ene ne re kopa fela hore ba re tsebise.